Kasalkan Meghalaya kalau penteri kami ya ki entry but exit point yani kita ki khadap ki bentek la kam ya ke jengwan rong kertep ju ki mende na shabar. Ndai ki ai ka balap menta ka sngi daki dekat nani ki volunteers jong ka sengki isu mo pram circle but operation circle kala penengo iki babun. Kada kolong ba menta ka si kini ki dekat jong ka sengki isu ki le bat ya kembal lai phongot ki bri ki bona Rajasthan ki bakan thop ya ki kan thai bat ki khon ki ti ki banan ka jing thu wana chong wan sa wan balla chakani ka jilla. Ya kini ki break bona po Rajasthan labat apo Serpi mana kalian kini lam jaka sangki isu kilapan pau ke jeng lengo ka bajur ba kumlu kini ki break ki bona rong sampai Meghalaya hab gladan kini ki khadap antara si ya ka jarung ke jeng mi ya ka jengwan ki break ki mana sabar ya kalian jaka sangru la dawa sokar kadi bandai halo kini ki anti exit point Lama tak itu pun ini bang kita ki barjela ki balawan poi yang ni ban buah sina kan dia pokari jongi ni nak kalian kaseng lawan mi chani ka jaka bang ya lap ba kidon kita ki barjela ki bapoi syah ni pok kari yungi hanya la tokin lagi ki wan hang ni ki wan ki ong ba ki wan kumen menteri bela dengan kili kop star biang biru ni kili jaka sar benda syai ba ka jaka sa joki ka gade jete ba ka taru yang ini dah kalian kaseng hadian ke tip ndak tip syapor jokaan ni la phone syapor polis dengan kalian polis tu lawan ban baik ban sakihi dal jong khamat ban kalian jokir la sim khia hi ban blik phai no menta hi ga ni kat barka buat jong ka an do ka sen lawan ban cek kini ban pe kini ban kalian jokir ki la sim khia hi ban phai no ki mardo cha badi ban phai ni nak kalian kaseng ni dap dak jing sokya alor ka jing telot jong ka bor jong ka sarkar nadu ba don tiap bor ni na entry exit point bakim simla simkya ban pe mungkin ni jaj brio ki banabar ki man ban buhai snok shani po ka dikasi jongi dia nak kalian jongi kentu ka bor jong ka aga di ban simkya nang ni sikman ni nak seng nginum songkya songkai ringnya tristom matpik ngor ya ka jingwan jingmi jong ki bar jela ki don hadu kumba jo diktem ni ki don lai pungon long ki dikin thai sudah bawan bro kono kom thrai ma long baki la ki poi sine ki yo jutip ya ka solong ru akan kom jutip ya kata tingam la empatai nomor pangam tip hai kata ya te long kai bor khai ke dintang nakadau ke jing tulot jong ka man pej ma ya ki ban jaka rung mi nak ki na po entry exit point yang te ka jing tulot jong ka ndai phai mat mai ni pej kata long la subuh kai la pun wies kan oi katang ya sama long subuh kai tang ka building nanti kemudian jumut ye ba nama nak kalian joki kim pian dia te kundu kini kin chulat lan ni ka jing kwa ban ajing bit nang ni spot kamot ba ka sarkar ka demi simkia hi gen ka ban ba kli hiru kemudian ban belum telat kan ya katam tu tani pe rumah ka jing boy entry simpan ka debet ka sarkar ka bahkan langkum ka ILP ban ka building ala susuna hadi rap nong ban ndu wasdang hi ke jing bo ya kena ke entry exit point ke MRSS ka ditang ke jing penbe la saban lampu kelas yang halang ke jing rawa jeki bar terkam ke ILP ya kata tengah pan na ban ong mum nomor ba ngi sumud subuh ba ba ka ngi bu jeng kerban ba ka jing don ka entry exit point kan nyarap wingi ndai tamba kadang mikis ni iba kibar jela kidang roi pat ang ya po ngari jeng ya lingo ya kata ba ngi ya kata ka jing klot dengan entry exit point ये देख रहे पुलिस वाले तो भगा रहे थे मत रोक पुलिस लोग भगा रहे आप लोग का कैसा पहुंचा है हमें क्या से आया बस में आया बस से आया कितना दिन लगता है क्या राजस्थान से तो ट्रेन से आए अभी तो गुवाहाटी से आए बस अच्छा किताब है हमको भी देखना पड़ता है दिखा दो दिखाए ना सबको किताब बताए सबको किताब है बहुत बेच दिया हमको भी दे दो एक तो अभी खत्म हो गया तो फिर आप लोग रात के लिए कहाँ में रहेगा अभी क्या रहेगा अभी तो देखेगा कोई बंदोबस्त मिलेगा नहीं मिलेगा तो चली जाएगा फिर क्या करेंगे क्या करोगे डालेगा कब आया सब मैजिक बुक दे दिया हाँ उनको दिया तो बेचने का कुछ नहीं है अभी बच्चे लोग बेच के आए आज हमारा
और भी गए हमारे बच्चे लोग मार्केट में बेचने के लिए। कितना दिन लगता है आप यहाँ पहुँचने के लिए, इधर यहाँ तक? यहाँ तो गुवाहाटी से आया, राजस्थान से गुवाहाटी कितना दिन लगता है? नहीं 5-6 दिन 6-7 दिन लगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आया, डायरेक्ट नहीं आया। तो गुवाहाटी में भी बेच दे क्या कागज? हाँ बेचा है। अगर तो शिलोंग में कितना बाकी है अभी कागज? अभी शिलोंग में बेचेगा कहाँ, तुम बेचने कहाँ दिया, बेटा दिया हमको सबको। अब यहाँ आने का कोई बे क्या है, भरवा मतलब दे। सिर्फ बेचने के लिए या रहने के लिए? रहेगा जब भी बेचेगा, रहने का नहीं मिलेगा तो क्या। हमें परिवार है, बाल बच्चे सब भी है। कोई धर्मशाला, कोई ऐसा रहने के लिए तो वहाँ हो जाता है। अच्छा, हर जगह में घूमता होगा। खाना बनाते हैं। घूमने का टाइम सिर्फ बिजनेस के लिए आया ना? किताब बेचता है। तो किताब खत्म होने के बाद तो क्या करेगा? चला जाएगा, वापस जाएगा और फिर लेके आएगा? मंगवाता है, दिल्ली से आता है माल, दिल्ली से लेता है? दिल्ली से लेता है। अच्छा, अभी तक कितना जगह में घूमता है? सब जगह घूम के आया, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी तक भी?